baroni masiba mi no sinaka je yere beta dugusa khalifa ga do kere no bora ma lokuma na ko je beta do ke pelatin yowi daga tioni ani ni bo mi no daruka 2023 labana kado albe ambe bimina alfa jira ni do wute aywa chugote de onga barawni kasara minni o keme ka jembe mene o akoni ya vere bado ide o nyafu eti koroka mo aywa 1948 nyafu eti koro ala ko chen ni ya yoro rata ala ka kuti al haqu dawlatul mu'min ko chen mu'min kan yini venedo iya gune yoro rata afo ba fi mayo afo ba musoyo atwa afo ba ko wadi ko ne kuni chen do ka ba ko ituraka ngaka fo kasala ka fo chete yandi cheno data akwa yo juga dabla mega ko woni mi fami ngeme ka yes lamo be kono gwabi ngala ko kono gwa ka duwa ta ko ka shiga du betay ko te pelatini ya ko fo hal ba yawra be ga do puyi wallahi ay du blok selu ke tonyo na tandu kata do tro so ere kerengere ko bum bana ba to fraga ba ka Allahu akbar cheni jugu keranna je kelere shere o maso ngaw ya ka pian akal fa kwa yede nga jumara banuna Israel do tare ya isa akoko chedo chero de flabu ayine minge nyenge minganga daka nyenge jumara baddo be o tare do wala ma atwa do ka dimsen sigile no la ko jumara da ko nyeba wale de baka haga fito gere dike ako mana yala je kaddaha ani benyonya o se kana o bolo chugori sa ni to bani bele kelera ma ke tugo asharia no be kwa kana to kado uyo be fili ko fe ka ke pian na gende mo ba do do kada ka minga nga singa griga ke o fona ya do ale fona ta mara ro do be ale fona ke ale fona be ko lu toyo o kuma ni ngi do na ko be so ga ta ya be yare la dira be mi o ko ne yama tra ko bano ngami ka bako ni be aywa silamo ka jara ki min be mina so de go aywa 1948 Allahu akbar kad fa atwari Qur'an aya do be aywa suratu bani israil ko muslim mawdu aya wala aywa awara to katla kan dara bo jono wele ala ko fa iza ja wa'dul akhirati jina bikum lafifan de ya suratu bani israila ayadi وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا أتي فسنغل أكمنا ويسرع كسلين وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا aw bina cheni bafla ke je kono cheni bebe bafla ani sangorota ani yada aw buno so ko be je kono chef lota be ado temeno o chef la nata ni ala nana o defosa suratu bani israila ayat atau kemen durunana kemen anduru tanduruna do ala ko cogodi ako fa iza ja wadul akhirati ceni
ba flana au yahudaw au chanikalaw au mayande wonu nadla ga halagi katame shabbeka ala kotala Allahu akbar ikata nin cheni ko woni masawlat awede ni flana wati sira ki ka do o basro ne masangala ya latiye wa qadaina wa qulna li bani israil min ba'dihi li bani israila uskun al arda ko cheni ba folo ko fe i ka do ajamane ka korda ka yada nere ala bada mo kam masawbula minuma attacce ka fiti fasa ka acciru ka jeri ka flika ta je fa jama fe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar abdu filiku lay ay wa fru shori me woni do o kuma wa kunna min ba'di li bani israila kwand la ka fo yo ay ki ka do ka fo ko abbe wa ay shori de je du gro fon be wa wa kunna min ba'di li bani israila uskun al arda ay bolu du gro fanjamo be ashori le o go fa zaja wa al akhirati o ko ka cheni ba iya dabba o flana no wati sira jina bikum lafifa ko amina ni aye ka wo o kono ano silge ko la kana kenyo anga amrego éclairer minda yawde ka adu wara jena wa ko burgo kono ku jet mumbe na mo kula o bole yawde tarami Allahu akbar abe baro ka fo o tlatla do le tura atore almay do tura si jamana do tura franci ko tlatla je resel genu nate Allahu akbar hal sudan do me yahud al falasha Allahu akbar wara ko tan ni wati labana se fayda ja wadul akhirati akon wati labana na se aw ka ceni ba dande me ba ya da ba no flana wati suru yande masangala kan nati kono o ko a shori meje dugro yoro minu naye ko ne ala bina naye ko kura ka ke nyanga jina bikum lafiha qur'an ko mana fati salamadum wa qur'an ngona de qur'an ka ngona inde de i ka do 1948 ahmad ya khalifa fulana no mahdi dinge ala akbar selama ay yoro la men ahmad ya khalifa fulana al muslim mawdu hadrat mirza bashiruddin mahmud ahmad pati akbar ala ka jitro ala de wele dalindo ka sebeni ke ka ma jamana ka uladaniya ka misra jamana ladaniya ka siri jamana ladana abo jamana sara jamana be ka fuye ko do damina mo ko ne nguna ngado de na bingame wala be may si say o do ya soro mon grab 48 ikado jamna bannu israel shori me wo kono minuna wo kono kana o je ko en lasigi Palestine du kono oh nga kaba ko do o bina na to mi do bina amna kabe fere damne kabe fere la do do tay tabli fere do tay ta ofra be ga flori yala ala ma ngunana nay hadra mirza bashiruddin mahmud khalifa flana ako magamo misra siri argumana to sira jamana to ako ko fitini do besina na ma bebi do bina an sega mede Allahu akbar o ko cheme mu fato ko fura ako fato ko mate Allahu akbar nala ko bi muna ko ka aba fitini Allahu akbar ako nyebe ko dola aka bonde ngaw yata bo ene de innakum tarawnahu saghiran wa arahu kabira Allahu akbar Allah aw nyebe nyok sa dingle la ngane nyebe nyok sa ila de ka do ka fo dilimi ma ko na furabulu membe sa wara mu ma ko na ko na nyew be nyok sa ngoro ko ba o ngana mo fale aw tayi de
wa masangala ya jirana ako ma ka fe ko ay tamal fi la no vle Palestine kono bi ka be fi la no Palestine kono bi aywa ako ka fi ka be fi la wote tamal fi la wote de ka ba ko do na manga kumai ma fe ka fe ko anga jebi be anga mbolo do nyonglu kan na folo ke nyonga ka kele ke mina zanda mene kam mara silamaya to wala jamana kele date wasira jamana be ka kamale do lu kala be ka ken silamaya soro daswi silamaya kele ke do jamana kele date u bolo ko wasira jamana be kun mara fe mi sambe akwanya do on di mara fe la na munu ma la ama san fe ka la be ke akwa bina yele ka kuma ina ga do la na ma la me akashi do bina ako ma fo ay minu me fere la tabali fere ni atoydi ka be fere la Palestine kono bi ka be fere la wote Allahu akbar yaw do na to wo kan la ni te Palestine o be fo al ka wono fe na ma nga kuma me nya fo to me anga kete do be na bila ka shanya gila Allahu akbar samo be ka shanya gila de Allahu akbar amal mo aywa muslimo dia dabra ayat dabra nga ka ayat wada al kufru millatun wahida Allahu akbar o koray he ka ko to nyongo ka me kan mami woni anga nyongo mene yanno nunu di ko nyongo ka akonna manga kuma inda mine naya ke tulunga kuma ani yela ko do da bila kashi Allahu akbar la man ka bawo muslimo du kan daburiya saudiya o misra o siro la rabu toro ka tulunga la o mala me Allahu akbar ko todi aywa ako do dola abina kashi do dola sai abina kashi amana wa be jori bi ni fali mi nara felati yoka gaza konnana ni jebe ado ka fo sharia ere je atwadi kele ere ma ke jodo kana ninge ka do ka fu yo ke pian Allahu akbar la rabu be mi islamu be mi betra kashila ka weleda Allahu akbar a okmana gaza turu gelinawa arabu tawa arabu jibano bemi surasu bemi horom bemi aga kelke marfa mun maka jibano kono taramni o taro ka foni yando ewa Allah papa ka Allah shema bo faka oh mutul mawdu ga dakura na ya suru ga Allah mado ko aye wuli bibbe anga mulke nyonga ka ya to dimise do labe ko ke betwade silamaka kelke do ye kele anga sabab be ku la dumini wala ma ku ka kelke mino ba anga kelke mino zanga mara no ku la mena be dimi mi do wa Allahu akbar mali silamo aywa korana kuma na wa korana do mo ya jira de wallahi ngamal la me bi kashif la silama du kono be al arabu du yarate arabu du ko ndesa dabura ba muso joli de bora ka kuma yatme de joli bora ka kuma fiya to joli bora ka kuma ka silama wele ka arabu wele aka marfo bemi aka atwani aka misru bemi on be ka faaya on ya on do de o kuma abemi jawte wa tando tetew ka fu ma me yamede a tella fa be fe o khalifatul masjid khamis ako sa eje Allahu akbar ni ma ado ni me na ko na mami na me de o khalifatul masjid sani abinu ko do mi ne wala na a oro jumano fe nga do ko e ahmad jawdo aka ko ko na me ay say adian awda no daga di ko fofati aka jodi ahmad ko ala ahmad ko muhammad ate qur'an do ko ala ya noro de dumo musulmo dia sama ka bo atwa e ki 1949 48 e ki miro la kana bila mi me ka keba yo de ka ka maga wele ka misra wele ka siru wele ka kadda bra tumal kufru millat wa e ka kru to bonyo goga ni mi namne tani yahudo no do wo deflati no fe be fo ka no fe Allahu akbar Allahu akbar na mawli bi do dola amna kashi o kashi do deflani nya feti ko Allahu akbar alfa ko za kuma iko ma kuma lame aywa kuma sa fay tay do ko de ka sha Allah dala o ka shu fana kan ga ni ngi minute ko yo me do ngona ka shila nga yela salama de wera ka shila wa da ba ki ka fanga jero Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maldum aywa mal islamo
ni ya ne fara ka dakura caman be an bɛ ka bɔbɔ ka kata ne ti kuma n yɛrɛ ka kuma la ne bɛ ka kuma ni cɛ min ne ye mun ye ala b'a jɛrɛ o la de yɔrɔ ja ne ka caman da a bɛ sa caman bɔ bi an filɛ o kɛra de ka bi Mali kɔnɔ yan k'a da dɔnnibaw ye k'a da faamaw ye k'a da Mali dugutigiw ye k'a da ɲarlakaw ye a mɛna baarama wa an filɛ a kɛnɛ ka bi dɛ 1948 ta ya amana khalifa fulana ya hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad je salama wele ado yela la ako bi na manga kuma me do la amina kashi de bi wa kashi flaga kete nga nyaw fi yeti ko amada o dai hagli jigi ko be ala bro ko ma khalifatul masal khamis ako ahmad o aywa la tigay juguma o kon dula je kuna de la tigay juguma o dula je kuna yomana tara jugu jamana yi le gebe ka ta fe mi na fe o sur nyambe ka bande o ala e masai ni ale deli ale be ka bako de ka koy o kuma fe mi mebi o yala deli de o ka shala dalay o kuma ko ahmad yomo ka shala dalay kengere nyana ka shini falasi nyaw to way ayati medun do way am da ci sabato to way ala ki kara kudu jema kunga na joro mi no majo wo na jo ba an vandanu on dai ala de wani ne ki bore mi ye mali ra takunu jena ko da maran ko no gona koy o ngala ya anda in no ya do ala o nya fo tugo mi atotra mi na nyo vamia kado bedu sula akachala atoni dila tugo o nango no gone nganani haga usama ko karabu banne beba abata sama abetna bo adama bonda fe wallahi mal bodi la Allah bi ngama nyina ala fe ya rabbi masam de la tigaw tigi akwa ga le ke lo ne do na yanna maka sha Allah ni nyeji ani sarakaw ye ale b'a talo de la foyi t'ale ala ka ɲɛ k'a fɔ maraka kisɛ ne ne y'a ci ka ban an se t'a la ayi dɛ o ala tɛ o ale b'a kun bɛ fiyan nka ne ne ka cira ala dala wa ɔ min ka ko ala ye a fɔra ɲɛna maa to ala ko e kan ka bɔ ne bere dɛ je bɛ se ka musulman olu man fɔ larabu y'a dɔn a y'a fɔ ɔ nka a ma mɛn o kaga da imame ni mato afraki kato ni mato abitu e korore o wa tora sira mo korobi ka soro qur'ane ya fo amma ye qur'ane kono qur'ane do ma fana ya fo ni nyora ni fora wo wati sira fa iza jaa wadul akhirati jina bikum lafifan awdi ado kena yawdi o dundole kuno wo de kono nga ikado no wati sira minge wo bora kana sigili damne ni alama do ya ladili ko raka fo wa nguli kuma sira na mo wuli do dala wa ko bina ganye ni on ma sama wuli fo kay ko raka on ganye ama ke todi ala mi sege de mo an jotala ya famu ala mi sege mo darabu bi sege mo wo wiru frata ko no la ilaha illallah amana de ba fay ne fo bay ala ke todi ibi do to do kamo o yeta la koy je masir law nyakoro ko Muhammad ka wala na utado mi bana ba do ka fu yo loto la yere inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala hina jena kana je fama baw olu ka ceni ba olu ka dana ba kanu la jati bere dawo hina je fanda nuna ni ko yamire fanda on da fama nunda ketamo tuñu ma ngaw tuñu ma ko ibam fa ka bane yo imam mali ga dabure wala to jal sayfan tawil al adna fanafna mawt al khazi wal khazm yaktubu ala koni ko bam na nga ketaw mo be bina an va de go fa ko dugumana wo duguna yala de ala hina salamu lati mashita salamu ni wajuru kila ka do nyon jugo yala wa mo hodi rek kanu mero sa ne ma to anga toyi wa nya nyira fa ko man liu mafle arjo le go mafle ama ga dabra foria ka fo kura al fadl musil khamis aka do be bergele ni inshallah sambra o do ayoke alhamdulillah kasara an mashiba baraw no messa kono masala tiga bay ala ka kishi ko here ani kunaja ani garsege ani kungorota o mi no be sa kono ya rabbi
ala ko dani jebe mo je ire keme ka ire taje fe minum balabala nabina laban anyu ka halakli dala ala amani ni fe ambo anyu ka tasma chine ko anyu re tasma chi kan fila ko ala anjo tala anyu re tasma chi anyu bulu de anyu re fila ko ngama ni fe anda ka ba ko seta ye dabal tani wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah ni wati na me radio bela jenen fo sabu kada ka mi ye anga kramo ya Sheikh Marmaz Bari bishina let me ambulo kro radio sambela la ane radio wala mun be mun so lembe ana ni wati na malik kono farajela farafina anga fuli bawo bela jenen je ambal make be ka bo franci amadiya chebado sako inshallah dakunya fula fuli ame ade alema inshallah ka soka nga yutigi ma damadota inshallah fali yatafaddal أملمو السلام عليكم وعليكم السلام الحمد لله أستقبلك أبو فرنسي ناني وأني دولا الحمد لله أماليا فرنسي وخبر وفلسا وبم إن شاء الله أمالي بلنجري الحمد لله شيء مسو الحمد لله درس المبرو الحمد لله إسلامي كريتشين الله أكبر بلادي لك بلاد الحمد لله كدوكاي كدوكي جماعي جماعة على كلمة كسي كلمة كسي آمين آمين أنا دهوي سماه مخرج الحمد لله لا كدوكي آمين آمين أنا كبارك جميعين أتابع على ده على بودي بفنا إن شاء الله وقالوا فنا يرو نمالين بي وتوبي فيه الله أكبر جماعة كنا كنا ما دو وأدعو الحمد لله أسابيع بارك عمر بقى جرينة تعالوا دم باي على ده باي على إن شاء الله على ده إن شاء الله أو حسب قطع نوم فيه نطلع نوم فيه ما هو بو على بو بلا أمر بقى دو وجه جماعة إن شاء الله أبي بلا يفهم أمر فرنسي بلا يفهم الحمد لله ميشنر بلا جرين الحمد لله تكنيشن بلا جرين فهم كيرو عم بلا يفهم أسيري كيف فوكس إن شاء الله فوكس الحمد لله الحمد لله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام aga fransi abada ko marakaw de ka cha ka jama'atullahi suwat fransi jama'atu فرنسي جامعته أيا بيبالا مرحبا بالا marakaw bala شنو مرحبا ولا oh دو ولا أنا كلامي أنا نفهم إذا سكلا ana bala ma sha Allah الحمد لله إن شاء الله shawara bala yemini fransi ro tegle والشراب ولا فرنسي ولا ay go mini fransi ro tegle go shawara bala كويس كويس konte do di fransi do bi dele kana yo to di françois lego ni to go الله أكبر ان شاء الله سابو من دو يا ربي على كلمة تانية لك سبب لي آمين سابو إننا إن يدعنا بنا ميوات إننا إن يدعنا لهم سبروا إن شاء الله دو يا ربي لك سبب من آمين ربي لك سكين آمين تافرت كون آمين ربي سابو الله